Reka tubifurize ibe byiza mwese mukurikiye Bingwa News TV aho muri hirya no hino ku isi turabifuriza amahoro y'Imana murasuzwa nanjye Boni Buranga nanjye mu Rwanda cyaka Samu umeze neza meze neza cyane ndashima Imana yego dusuze n'abadukurikiye abari hano mu karere ka Rubavu no mu bindi bice by'u Rwanda bari muri Afrika bari mu Burayi muri Aziya muri Australia muri Amerika y'amajyepfo y'amajyaruguru mwese mugubwe neza cyane tugeze hano kugira ngo tuganirize abadukurikiye ku makuru y'ingenzi avugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyane turagaruka ku makuru menshi cyane amakuru yakomeje kugenda avugwa muri iki gicamunsi cy'umunsi wo kuwa haryo munsi ni kuwa gatatu kuwa gatatu hari amakuru menshi rero yagiye acaracara cyane rero aya makuru turagenda tuyagarukaho hari n'ayandi utaruzi ariko turi bugende tuvugaho hanyuma turagaruka ku bantu bakomeje kwihuza na AFC M23 haravugwa umwe mu bantu wihuje na AFC turaza kureba uko bimeze hanyuma turaza kugaruka ku makuru menshi cyane M23 ikomeje operation zo gukura mu duce twa parike ya Virunga abayishemo gukoramo amasuku nawe urabyumva izo operation turaza kuzigarukaho hanyuma turaza kugaruka ku rugendo rwa Perezida Tshisekedi rwo yagiriye Lubumbashi yego urwo narwo turaza kurugarukaho ni byinshi turi buze kugarukaho ndetse turaza kugaruka ku muhuza mushya washyizweho na Afrika yunze ubumwe ukomeje kugenda mu bihugu bitandukanye ubu ngubu ari mu kihe gihugu uraza kubimenyera muri iki kiganiro weho stay in touch ntujye kure ubundi utere agatebe yes reka duhere kuri uyu muhuza kuri uyu muhuza mu kanya tugaruke no kuri Tshisekedi ngo duhere kuri ibi bibazo nyine bijyanye n'amakimbirane avugwa muri aka karere umuhuza bisa naho yatangiye inshingano ngo atari yatangira ibiganiro bihuza u Rwanda na Kongo uyu ni umuhuza w'u Rwanda na Kongo ni umuhuza mu kibazo cy'u Rwanda na Kongo uyu muhuza ategerejwe Kinshasa uyu munsi nyuma ya saa sita muri aya masaha n'ubundi avuye i Rwanda bisobanuye ko ari kubanza kumva aho ibintu byari bigeze ujya guhuza abantu arabanza agakusanya amakuru kandi uyu muhuza yatanzwe na Angola yego Joao Lourenço wari usanzwe ari umuhuza mu biganiro niwe watanze igitekerezo ko uyu abona ari we ukwiriye guhagarara hagati y'impande zombi uyu muhuza ubu ntabwo ubona ko ashobora kuba yenda nko guhamagaza impande zombi mu biganiro mu gihe kiri imbere ntiyaba ari imyiteguro birashoboka kuko uku kugenda muri ibi bihugu cyane cyane guhera ku gihugu cyari cyo umuhuza ndetse ari nacyo cyamutanzemo umukandida kugira ngo amusimbure Perezida wa Angola ubwo yari yavuze yuko yahagaritse ubuhuza kugira ngo yite ku nshingano yari yatorewe mu buyobozi bwa Afrika yunze ubumwe biragaragara ko ashaka kumenya ese ikibazo kimeze gute kukinjira mu mizi yego u Rwanda na Kongo muri make birapiki wowe muhuza ko umbwiye ikibazo ko cyari kimeze ndacyumvisha imiterere yacyo hanyuma niki nsabwa gukora urumva ubwo no kumuha details z'ibiganiro byose byagiye bikorwa ndetse akagera n'Kinshasa akabanza kayumviriza kayitera icyumviriza kumva uko ibintu byifasha niba hatajemo kwa kubugama twagiye tubona ibihugu byinshi bisurana ndavuga bijyanye n'ubuhuza ugasanga Angola ni inshuti cyane na Kongo cyangwa se ugasanga bafitanye undi mubano wihariye uyu umuhuza mushya
mu rwego rwo kugira ngo yatere icyumvirizo yumve ukuntu bimeze ari gukora urugendo rwo kujya gusura ibi bihugu ntago turamenya niba azaza mu Rwanda ariko byanga bikunda ashobora kuhaza yabanje rero guca muri Angola ahura na perezida João Lourenço nk'umwe wamusigiye inshingano akoreye mu ngata ubwo rero ategerejwe ikishasa none se tunarebye impamvu ibi biganiro bya mbere bya feirinze yego byanze kugera ku ntego zayo uyu muhuza ubu ntafite akazi katoroshye ko kubanza kuganiriza uruhande rumwe ari rwo Kongo kubera ko twagiye tubona ko u Rwanda ntabwo rujya rugorana muri ibi biganiro ariko Kongo niyo ikunze kugorana yego nge mbona uyu muhuza akwiye kwitsa ku kibazo cya Kongo akanatinda muri Kongo akabanza guha perezida wa Kongo icyo nakwita warning ati niba mwifuza ko mbahuza ndabasaba ibi n'ibi nimutabikora uzamuri kumvangira ngo buryo iyo mwemeye umuhuza mugomba no kumwubaha si byose yego kuko Tshisekedi niwe ukunze kuba intambamyi yo kuboneka kw'ibisubizo mu biganiro bigamije gushaka amahoro ashobora kuzabanza akabumva mbere kugira ngo aguhe uhabwe warning ubanza kumva umuntu ubanza kubwirwa ibyo uhabwaho warning ni ibiki twagiye tubona ibiganiro byabanje uko byagendaga ku rwego rw'abaminisitiri urwego rw'abaperezida rwari rutarahura muri Angola byaranze usibye ko ariyo etape yari igezweho ariko ntibyakunda twabonye ku rwego urwego rw'ingabo byarabaye ku bakuru b'ingabo maybe sinibuka ariko ibyo biganiro byose byagiye bibaho hanyuma mu biganiro byabanje hari ibyo bemeranyaga uruhande rumwe cyane tubona ko u Rwanda ruvuga ko ibyo bemeraga atari byo bagenaga ngo bakore ibyo ngibyo tufite imbwirwaruhame nyinshi cyane cyangwa se n'inyandiko nyinshi cyane zagiye zivuga kuri ibyo bintu Olivier Nduhungirehe niwe witabiraga ziriya nama kankubwira rero ikintu kimwe kigoranye cyane kuko ibindi byinshi byari byumvikanyweho n'impande zombi impungenge u Rwanda rwagaragaje mu biganiro by'i Rwanda ari nazo rushobora kongera kugaragaza mu biganiro biyobowe n'umuperezida wa Togo ni ikibazo cya FDLR impande zose zemeranyije ko FDLR ari ikibazo si byose yego na Kongo ntabwo yigeze bihakana ko FDLR ikwiye kuvanwa ku butaka bwa Kongo yewe hari hanabaye intambwe ziganisha mu gutekereza uko ibyo bintu byakorwa nubwo leta ya Kongo yabikoze yigiza nkana kandi ikabyemera itabyemeye kubera ko yakomeje gukorana nabo ba FDLR FDLR impande zombi ziremeranya ko ari ikibazo nubwo gukura FDLR muri Kongo ari ikindi kuko leta ya Kongo ikibakomeyeho mu rugambi hanganyemo na M23 ikintu gikomeye uyu muhuza agomba kwitaho ni ikintu bita uruhare rwa M23 muri aya makimbirane aha ngibyo ibyo bintu rero byari byitezwe bisa nkaho ibiganiro ari nazo ngingo zibyica kuvangura amadosiye biramusaba akazi gakomeye cyane birasaba kuvangura dosiye ikibazo cy'u Rwanda na Kongo kikigwa ukwacyo ntiyemerere Kongo gukomeza gushinja u Rwanda ko rufasha M23 cyangwa se ibibazo bya M23 bigomba kubazwa u Rwanda kuko uribuka ko n'ibiganiro bijya guhagarara nicyo cyabihagaritse aho umuhuza perezida João Lourenço
yaje kuvuga ati kugira ngo ibibazo bikemuke leta ya Kongo niyemere kugirana ibiganiro na M23. U Rwanda narwo rutari ku ibyo bintu muri kuvuga ni byiza, ariko leta ya Kongo ku munota wa nyuma iti ntabwo tuganira, nta nubwo tuzigera tuganira. ariko si ubwo noneho leta ya Kongo yemeye kuganira n'aba bantu ba M23 idoha muri Katari, izongera gushinja u Rwanda gufasha M23, izongera gushinja u Rwanda ngo ko rwaba rwarashyizeho ingamba z'ubwirinzi ngo zikomeye zikakaye. Icyo nicyo kintu cyo kwitondera, no kuvuga ngo umuhuza kugira ngo agere ku nshingano ze no ku ntego ze nuko azirinda kugwa mu mutego leta ya Kongo yakomeje kugenda itega wo guhuza u Rwanda na M23. U Rwanda nirudahuzwa na M23 muri ibi biganiro, ibindi bizaganirwaho mu buryo bushoboka, byakwihuta byatinda ariko uzajya ubona bifite icyerekezo. Naho ubundi ni iryo pfundo ryakomeje kugenda bitambamira ibiganiro. Aha, ibi biganiro rero bizahuza u Rwanda na Kongo bisa nkaho bigiye gusubukurwa, tubyitegeho byinshi. Twitega ko umuhuza mushya azanye imbaraga zikomeye cyane kurusha uko umuhuza ucyuye igihe yabikoraga. Harimo no kuba hari ingingo zimwe na zimwe zititabwagaho ashobora kuzitaho mu buryo burambuye, cyane ko nubwo ari ikibazo cy'u Rwanda kireba u Rwanda na Kongo, ariko kandi hari hazamo impande ebyiri uri kuvuga ngo bavangura ibibazo byazo. Harazamo uruhande rwa M23 kubera yuko ariyo ngingo yo kugira ngo baganire, ariyo yasa nkaho yishe ibiganiro. Ndetse harazamo na FDLR. FDLR nk'ikibazo kibangamiye u Rwanda. Murumva? Ibyo byose ni ibibazo agomba kuzitaho ku buryo burambuye. Hanyuma iyi ngingo rero usa nkaho yahagaritse ibiganiro yo ashobora kuyigaho cyane kurusha izindi zose. U Rwanda na Kongo mukwiye kuganira nibyo, ariko Kongo kubibera ku kibazo cy'amakimbirane ari mu burasirazuba bw'igihugu cyanyu. Murebe icyo mukoraho kugira ngo nibibazo noneho tuganira by'u Rwanda na Kongo mu mibanire yanyu tubonera umwanya. Sibyo? Yego. Ari nacyo kibazo cyari gihari gikomeye. Ariko Tshisekedi ashobora kuzakomeza gutambamira inzira y'amahoro, kubera ko nubwo byagenda gutyo wari ubivuze, kuba gikorana n'uyu mutwe wa FDLR, kuba yakwitandukanya nabo biri kure nk'ukwezi, kandi ibi nabyo byahoza u Rwanda na Kongo mu biganiro bidatanga umusaruro cyane. Nese ingabo za Perezida Tshisekedi nabo bafatanya bari gukora ibyaha byibasiye inyoko muntu, harimo umutwe w'iterabwoba wa FDLR, barakorana mu buryo bweruye. Yego, twabonye mu nzira zitandukanye twagiye tubona ubufatanye bwa FRDC na FDLR. Ibi rero birashimangira ko Tshisekedi aramutse atikosoye ngo agire ibyo ahindura, yaba ari we mwanzi w'amahoro ahubwo muri Kongo cyane. Hirya y'ibi Tshisekedi yakomeje anigamba kuzatera u Rwanda. Yego, hari ugukorana na FDLR nk'uyishakaho amaboko ngo imurwanyirize mu 23. Ubwabyo bigarukiye aho, nubwo hakorwamo ibyaha byibasiye inyoko muntu kandi FDLR ikaba ifatwa nk'umutwe w'iterabwoba, byaba bifite igipimo runaka biriho. Ariko iyo umuntu ageze aho avuga ati nzanifatanya n'abashaka guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda, cyangwa nanjye ubwanjye nzakora ibishoboka buriya butegetsi buhirime, aho harimo no kurengera birenze urugero. Yego, ayo magambo gashoza ntambara, uko gukorana na FDLR, ibyo byose amaze igihe yigamba, ndetse no kwitambika intambwe zose zagiye zishyirwaho mu biganiro zo kugarura amahoro. Ibyo byose birerekana ko mu by'ukuri Tshisekedi
aramutse adahinduye ikintu na kimwe muri ibyo yaba ari we utambamira ukugaruka kw'amahoro kubera ko nidoha muri Qatar muri ibiganiro bya bigiye gutangira mu minsi yashize Kongo niyo yagiye ishyiramo kode ngo kuko bimeze nuko byifashe rero ntago turamenya ngo se aragera ikishasa ryari kuko yabanje guca murangora gusa biteganyijwe ko ari buhagere nari nabonye ko biteganyijwe ko yari kuhagera ku isaha y'isa 8 gusa muri uyu mwanya nta update ndabona zinyereka yuko yaba yageze ikishasa ariko kandi reka twitege ese araganira iki ni izihe ngingo bari buganireho hagati ye na Tshisekedi cyane ko ari abantu agiye guhuza hagati aho Tshisekedi we yagiye muri Katanga i Lubumbashi yagiye yose ahubwo ategerejweyo nyine ubu turi kubivuga ababibona baraza kutubona yagiyeyo yamaze kugerayo yari ategerejwe ariko ategerejweyo ejo ku itariki 17 okay ubwo nari nibeshye ku itariki ategerejwe ku munsi w'ejo n'urugendo rero azakorera i Lubumbashi nibaza ukuntu ari buhuze uko kwakira perezida wa Togo ntabwo byahura azajya 17 akagerayo buriya nabonye habereyo festival cyangwa se imurika niba festival ni iki mu Kinyarwanda imurikagurisha imurikabikorwa kimwe muri ibyo ariko hari ibintu uvuga mu Kinyarwanda kumva ni imurikabikorwa imurikagurisha ni expo imurikabikorwa ni kimwe muri ibyo rero n'urugendo azakorerayo ajya kureba ko byifashe mu bijyanye n'ubukungu imibereho myiza ndetse no mu nzego zitandukanye Tshisekedi rero ategerejwe kugerayo kugira ngo nk'umukuru w'igihugu hari abantu baba bagiye gutegura ugeze kubona rwose bagiye gutegura aho umukuru w'igihugu azaba ari gusa Katanga ni ngombwa cyane ko hagera kuko abakomoka muri Katanga baherutse guhamagarira abanyakatanga bose kujya inyuma y'uwahoze ari perezida Joseph Kabila ndetse na Moise Katumbi bavuga ngo aba nibo bacunguzi banyu mu bajya inyuma ubwo rero hari ahantu hashobora guhera impinduramatwara ashobora gutangira impinduramatwara ikomeye cyane yanasiga Tshisekedi ahiritswe ku butegetsi ubwo rero kujyayo yego afite ibimujyanyeyo muri izo gahunda zitandukanye wari uri kuvuga ariko ni n'umwanya wo kwegera abaturage bo muri Katanga ashobora kubavugira ijambo rikomeye ashobora kugira ibyo abasezeranya kugira ngo iyo pressure icyo gitutu cyo kuba Joseph Kabila agiye kwinjira muri Kongo kandi yanafatanya na Moise Katumbi mu guhagurukana n'abanyakatanga bagamije guhirika ubutegetsi bwa Tshisekedi iveho icyo gitutu kiveho ahangaha rero kuhavugira ijambo banamugane n'ibyo no kugira ngo yongere yihe ikaze mu baturage cyane ko iyo abaturage batangiye kuvuga ngo ahangaha nta mwanya leta hafite urumva ko baba bamaze kwanga leta agomba kongera kwireherezayo rero abaturage kugira ngo byibura bongere kumwumva ndetse n'ibikorwa ari gukora bibagirirweho bibakorerweho cyangwa se abikore bamwumva yego ngayo nguko rero izo ngendo nuko ingendo zimeze ku itariki ya 17 uyu munsi w'ejo nibwo azaba hasesekara ubundi agire icyo ahavugira yego ni mu gihe nyine urugo rwa Joseph Kabila rwari rwagabweho igitero nk'uko twabivuze kare ariko hari amakuru yandi yagiye amenyekana abasirikare buriya bo mu rwego rw'ubutasi rwa Kongo bari bagiye gusaka ruriya rugo ntabwo ari ukurugota gusa hagiye gusaka ni urugo ruherereye mu mujyi wa Kinshasa umuvugizi w'umuryango wa Kabila Adam Shemisi yasobanuye ko abasirikare bageze muri uru rugo mu masaha y'igitondo cyo kuwa 15 Mata kuwa 15 n'iryari
ku munsi w'ejo washize nibwo bagiye kuhasaka. Shemisi ati abagabo bambaye impuzankano y'igisirikare cya Kongo baje nta nyandiko yemewe n'amategeko ibemerera gusaka, bahungabanya umutekano w'abaha muri uru rugo. Umuryango wa Kabila wamaganye iki gitutu n'igikorwa cyakozwe kitubahirije amategeko, iki gitugu n'igitutu. Ubwo bageraga muri uru rugo ruri mu gace ka Limete karimo icyanya cy'inganda, bateranye amagambo n'abarubamo babasaba kugaragaza uruhushya rwa leta rubemerera kurwinjiramo, ariko ntibarwerekana. Abasirikare bavugaga ko imodoka ebyiri za Jeep Defender ziri muri urwo rugo ngo ari ikimenyetso cy'uko abarubamo bafite umugambi wo guhungabanya inzego za leta, ariko bo basubije ko zifashishwa gusa mu bikorwa bya gisivile. Shemisi asobanuye ko aba basirikare babanje guta muri yombi umubaruramari ukorera muri uru rugo, ariko nyuma baza kumurekura bavuga ko bakomeza iperereza kuri uyu munsi. Byageze mu masaha ya 2:00 y'ijoro aba basirikare bakiri muri uru rugo, umuvugizi w'umuryango wa Kabila yabashinje kuruvogera kuko bakinguye ahantu hatandukanye bahungabanya umutekano w'abarubamo, nyamara bigaragara ko nta mugambi mubi uhategurirwa. Ubutegetsi bwa Kongo bumaze igihe kinini bwibasira Kabila bumushinja gukorana n'ihuriro Alliance Fleuve Congo ririmo umutwe witwaje intwaro wa M23 urwana n'ingabo za leta mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Muri Werurwe 2025 Kabila uri mu buhungiro muri Zimbabwe yatangaje ko adakorana na AFC M23, asobanura ko iyo abakorana nayo intambara iba yarafashe indi ntera. nguko uko byifashe twabikomojeho mu gitondo. Iyo operation nuko yagenze, uko operation yagenze twabikomojeho tubica hejuru tuvuga tuti hari amajipe yabonetse yatumye hisuka abasirikare. Urumva ko ayo majipe ariko bavugaga ko yarari gukoreshwa n'abasivile, ariko urumva ko habayeho n'ibikorwa by'isaka, habayeho isaka, habayeho kwinjira mu buryo butemewe no guterera hejuru urugo, habayeho gutera hejuru urugo. Erega buriya habayeho no guhutaza, basanga ari nabo bahutazaga. Umva abantu nk'abo nyine. Tshisekedi afite ubwoba bwa Kabila, Tshisekedi afite ubwoba bwa Kabila. Icyambere arabizi ko yayoboye Kongo, afite abantu benshi bamushyigikiye. Ugereranyije Tshisekedi na Kabila, hari benshi bahitamo Kabila kuko nubwo nawe afite amakosa y'ibyo yagiye akora, ariko Tshisekedi yabaye umuntu udasanzwe kandi mu buryo butari bwiza. Umuntu ashobora kuba umuntu udasanzwe w'igitangaza abantu bishimira, ariko Tshisekedi mu iterambere ntabwo bimeze neza, mu bukungu ntabwo bimeze neza, mu mibereho y'abaturage ntibimeze neza, mu mutekano ntibimeze neza, mu miyoborere ntibimeze neza. Ubwo rero Tshisekedi afitiye ubwoba Kabila ko aramutse ahageze yamutwara igikundiro ndetse n'ubutegetsi. Uko niko byifashe. bakubititse muri politiki ibintu bimeze nabi hari ahantu, kandi uko ubibona Kabila arakunzwe cyane. Utegereje kuzareba umwanzuro azafata. Hanyuma rero mu kanya gato turaza kugaruka ku mirongo y'urugamba tureba uko bimeze, ariko mu mujyi wa Bukavu abantu bahari benshi ngo babonye abarwanyi ba M23 bari ku murongo bahaguruka bava mu mujyi berekeza mu bindi bice, aho ngo bafite ubwoba ko, ubwo ndavuga abaturage bari bafite ubwoba, abaturage bafite ubwoba ko ngo M23 yaba igiye gutangiza ibitero ku mujyi wa Uvira. Ibyo ariko ni ibitekerezo by'abantu, ariko imirongo yagaragaye aho rwose aba basirikare ba M23 babaye neza bikwije berekeje Panzi. Urumva bigatekerezwa ko rero bashobora guca Nyangezi, ariko benshi bavugaga bati ntabwo twari duherutse kubona abasirikari benshi bangana gutya, birashoboka ko haba hari ikintu kigiye gukorwa gikomeye cyane muri Kivu y'Amajyepfo, harimo wenda no kuba umujyi wa Uvira wafatwa.
uko niko bimeze reka unyemerere twamamaze tugaruke tuvuga n'andi makuru ndetse tureba n'amakuru ku mirongo y'urugamba ese bimeze bite muri aho waruvuze Uvira bimeze bite n'ahandi muri zindi teritwari turebe uko byifashe. Roho nzima itura mu mubiri muzima. Kwivuza bisaba gushishoza, ukirinda imiti ikoze mu binyabutabire, ukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga. Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine, bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Dufasha by'umwihariko abafite indwara za diabetes, umuvuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'izindi. Ibibazo bya prostate, kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera akabariro, ababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda, infection, ibibazo by'imihango, ubushake no kutabyara, tubakoraho rikaka. Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko muri etage iri hakurya ya Vision Restaurant ku muhanda ujya Kigali Parent School. Ikorera kandi mu mujyi wa Gisenyi ku muhanda w'amadepo muri etage iri hakurya ya Arete munsi y'ahahoze gare umanukiye kuri Avenue kwa Clavier. Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo bari muri Canada, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti ikabageraho mu gihe kitarenze iminsi 2. Nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari igihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'Iburayi nka Finland, Ubwongereza, Ububirigi, Ubufaransa n'ahandi muri Aziya ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL, namwe imiti ikabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa utwandikire kuri WhatsApp 0788990576. Inama zibafasha kwirinda no kwivuza kandi tunazibasangiza ku muyoboro wa YouTube Mico Myiza TV. Ku bantu bifuza kujyana n'igihe, Samsung 250 ibafitiye accessories ziborohereza ubuzima kandi za original. Hari nka speakers zirimo JBL Boombox G3, JBL Boombox G3 Wi-Fi, wireless party speaker, lanes, speaker yoroshye kugendanwa izana na microphone zayo n'izindi. Hari nka diffuser igufasha guhumuza ahuri, routers zirimo battery ku buryo uhorana internet n'igihe umuriro w'amashanyarazi wagiye, projectors zigezweho, kamera z'umutekano zireba impande zose zikamenya ko umuntu ayegereye igatanga ijwi, n'utundi dushya twinshi. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri 0788316891 cyangwa se ugasura imbuga nkoranyambaga zacu zose ni Samsung 250 Rwanda. Yes, twagarutse rero n'amakuru mukomeje gukurikira kuri Bingwa News TV. Reka tubabwire ngo niba mutarakora subscribe mwibuke kuyikora. Abantu baza bagakurikira ariko ntibakore subscribe. Ikizaro cyo gukora subscribe ukandaho gusa ntago bisaba ingufunyi. Ikizaro cyo gukora subscribe ikiganiro kikijyaho ukibona ukanabona notification. Ikindi ni no kutwereka kudushyigikiye niba dukurikira buri munsi ushima ibyo dukora. Kwiye kuduha subscribe maze tugakomeza kwaguka, ugakanda like, ugakunda ibyo tukugezaho, ukatwandikira muri comment ukaduha ibitekerezo byawe. Ku mirongo y'urugamba rero mu bice bitandukanye hiriwe imirwano ikomeye cyane cyane cyane. Duhereye kuri iyi yabaye muri Kivu y'Amajyepfo cyane cyane imurenge Minembwe ntago byari byoroshye. Ari amakuru avuga yuko Mikenke yaba yatatswe n'abazarendo. Yego, bazarendo barayataka ariko twirwanaho rwose. Ubu ngubu yageze mu ihuriro rya Alliance Fleuve Congo ndetse iri kumwe na M23 birwanaho bagira icyo bakora. Hari amakuru avuga ko hatewe ibice bitandukanye byo mu by'umurenge. Mikenke hatewe, hari n'utundi duce twatewe ariko ahantu bitabira Rumbiri ngo habere imirwano ikomeye cyane. Rwose ni ibintu bitoroshye. Muri Itombwe naho habereye imirwano ikomeye. Muri Kivu y'Amajyepfo hari imirwano ikomeye cyane. Nuko byifashe gusa turaza kureba no mu bindi bice mu gihe tutarabona
mugenzi wacu kugira ngo atubwire mu bindi bice bimeze gute, ariko mu gihe tutaramubona reka tube tuvugana andi makuru. Gusa ku mirongo y'urugamba mu majyepfo, muri Kivu y'amajyepfo nuko byifashe, ariko araza kubigarukaho by'umwihariko, araza kubigarukaho by'umwihariko atubwire ese nibihe bice birimo imirwano, nibihe bice bitarimo imirwano. Ariko gusa icyo nakubwira cyo, hari amakuru yavuzwe ko muri Fizi byibuze abasirikare 17 b'u Burundi baguye mu mirwano yabahuje na Twirwaneho. Ngabo z'u Burundi ziri gupfira ku rugamba ari benshi, ngabo z'u Burundi ziri gushorwa mu ntambara, bamwe batazi impamvu yayo cyangwa se niba hari n'abayungukiramo ugasanga ni bamwe si bose, ariko ngo bahawe ikosora cyangwa isomo rikomeye na M23 na Twirwaneho. Cyane mu mirwano yabaye ku wa gatandatu tariki 12 hagati y'izi ngabo z'u Burundi zifatanyije n'aba FARDC n'aba Mayimayi babiroze bishambuke. Ndetse rwose Twirwaneho irabakubita. Arabizi ko Twirwaneho ariyo irwana ku banyamurenge muri turiya duce, ariko irabakubitira hariya mu duce twa Rugezi na Kabanju hariya muri iriya teritwari nyine ya Fizi. Rero nuko byagenze. Ni igitangazamakuru cyo mu Burundi cyabitangaje, kivuga ko byibura abarundi 17 biciwe muri iyi mirwano. Abarundi bakomeje kwishora mu ntambara kubera umukuru w'igihugu cyabo ubibashoramo akanabumvisha ko u Rwanda ngo ari rwo ruri muri Kongo, ngo ruri gukorana na M23, ngo rufite gahunda yo gutera Burundi. Hari n'amakuru nandi kumva ngo ahubwo ngo mu barinda umukuru w'igihugu mu Burundi ngo harimo FDLR, ngo zaba zarinjijwemo mu barinda Evariste Ndayishimiye. Ni amakuru biravugwa. Ni inkuru batakwemeza cyangwa ngayihakane, ariko se ubundi none se ntabafasha. Umuntu kugufasha ni iki? Umuntu yaguhaye hotel ujya gukoramo inama, akaguha ubwisanzure mu gihugu, nta kuntu utakwinjiza no mu ngabo zimurinda. Ubwo rero urugamba rurakomeye aho ngaho Kivu y'amajyepfo. Aba generali n'abakuru b'imitwe yitwaje intwaro barimo nk'uwo ngo Manzito, Bayakutumba n'abandi bose bahagurukiye hamwe. Ariko ikindi kintu tugomba gutekerezaho, uzi itariki yagabweho ibyo bitero, iyo wari kuvuga tariki 12 yego 12. Wumve ko icyo gihe bari gutera muri Kivu y'amajyepfo, wumve ko na hano Goma isasu ryari isasu itariki 11. Aho ngaho rero birerekana ko bya bintu leta y'Kinshasa ikora byinshi, urumva, byinshi biba byateguwe kugira ngo bijye mu bikorwa, ariko bikagendera ku kintu cyo kubeshya agahenge. Ku kintu cyo kubeshya agahenge, muze tuganire, muze twumvikane, muze tubigenze gutya na gutya, ariko hari humvikanywe buriya kurasira rimwe, gutangiza urugamba rimwe, ariko ntibyabahiriye. Hanyuma rero umwe ngo mu barwanyi utarashatse gutangaza amazina ye yagize ati hariho abasirikare benshi b'abarundi bapfiriye muri iyi mirwano, twafashe umwe muri bo hamwe na radio n'imbunda zabo. Urumva? Nkuko rero amakuru aturuka muri ako gace abivuga, abasirikare benshi b'abarundi bagaragaye mu mujyi wa Baraka, bitegura gusubira mu Burundi banyuze mu kiyaga cya Tanganyika. Bamwe mu basirikare rero bishwe bivugwa ko baturutse mu mudugudu wa Babengwa, aho bakoreraga bafatanije na Mayimayi ya Kutumba. Urumva ko abarundi bakomeje kwivanga mu bitero bigabwa ku banyamurenge cyane, bakomeje kwivanga, ariko Twirwaneho ifatanyije na M23 bakomeje kubasubiza inyuma.
ni ibitero byahinduye isura kubera ko twirwaneho kuva yahura na M23 bagabweho ibitero bikomeye cyane. Abasebeye mu kibaya cya Rusizi, abasebeye mu nkengero z'umujyi wa Uvira, abo bose barimo leta ya Kongo n'abarundi n'abandi batangiye noneho kwibanda ku duce dutuwe n'abanyamurenge. Bigaragara ko abantu bashobora kuba bari gushorwa ahubwo muri jenoside n'ubutegetsi bw'Kinshasa batabizi. Kujya kurimbura ubwoko, gufata intwaro za leta zihambaye ukazirimbuza umuturage utari kukurwanya, ni ikibazo kitoroshye. Ni ikibazo kitoroshye, ariko kandi uku nguku ni ukuba igisirikare cy'u Burundi kiri guhomba abasirikare benshi. Yego. Abasirikare benshi bamaze kugwa muri Kongo b'abarundi ntago wababara. Ni benshi cyane kandi barimo n'abamapeti akomeye cyane. Urumva rero n'iki gihombo cyo ku itariki 12 barakibarira mu bihombo byagiye bibabaho mu burasirazuba bwa Kongo. Ubwo rero abarundi barakomeza bishore mu ntambara. Ubwo ndumva icyo umuntu yabivugaho no gutegereza tukareba mu by'ukuri ese izi ngabo ziri kuva za Bukavu zijya no mu bindi bice zaba zigiye kugarura umutekano aho ngaho zigacecekeshereza ibyo bitero by'abarundi n'abazarenda aho biri guturuka. Nuko byifashe. Hanyuma amakuru ni menshi cyane. Ugeze ubona aka video uyu munsi ka trending cyangwa se kari ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane kuri X, yahoze ari Twitter, y'umwambasaderi w'Ububiligi wagiye gusura Somokakule. Wigeze uyibona? Yagiye Beni, ambassadrice ambasaderi w'Ububiligi. Ubwo siko bivugara ambassadrice. Okay, simbizi niba bikoreshwa no kuri no ku muntu ufite izina ry'igitsina gore. Oya, ku iryo jambo ryo ribaho, ariko sinzi niba rikoreshwa no ku ambasaderi. Why not? Kubera iki se ahubwo bitaba ari byo? Okay. Uwo rero akaba ari yagiye gusura ibikorwa bitandukanye by'ubuyobozi. Ibikorwa bitandukanye bamwita Roxane. Irindi rirakomeye cyane ntarisoma nabi. Nuko bimeze. Rero yagiye Beni, ariko kandi yongeye nanone gusebya u Rwanda. Avuga yuko u Rwanda rwohereza y'ingabo zarwo. Mwiriwe neza. Meze mute? Sawa. Tuguhaye ikaze mu kiganiro tubwira amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino. Urakoze Boni. Turi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho tugiye kubagezaho amakuru uko yiriwe, nk'uko musanzwe mubimenyereye mu gitondo na nimugoroba. Mu by'ukuri reka duhere ariya muri pariki ya Nyiragongo. Abantu benshi bahanze amaso. Impamvu bahanze amaso ni imirwano imaze iminsi, igihe cy'iminsi 9. Muri iyi minsi 9 M23 AFC bapanze uburyo bakura umwanzi muri iri shyamba, ku buryo bari bafite impungenge yuko Goma ishobora kongera guterwa. Burya uwaguteye agutesha n'umwanya. Numva ariko mu Kinyarwanda ngo ntiyabura ugukereza. Utakwibye aragukerereza. Utagize ute? Utakwibye aragukerereza. Yego. Imigani ntabwo iba yoroshye. Ubwo rero ni ukuvuga ngo kugeza amagingo aya ku isaha ya saa 10, ibice byinshi 80% bya parike ya Nyiragongo byamaze kwigarurirwa n'abarwanyi
ba AFC 23. ndumva ni urugamba rutoroshye kuko abantu uko uhambwira urya ari hanini bakaba bageze kuri icyo gipimo. Ni ikintu kitoroshye. Urumva iki gipimo kukigeraho byafashe iminsi 9 y'amabombe n'amasasu. Iyi minsi 9 ntago byari byoroshye mu by'ukuri. Kugeza amagingo aya ngaya 20% hasigaye n'abandi baba bakishakisha uburyo bamenengana biruka mu ishyamba. Ariko nanone habemo kwitonda. Uko amakuru dufite bose ntibabishe. Hari yarangije bariruka barahunga. Ubu ngubu bakaba bambaye civil. Byari yarangije babona imyenda ya gisivili, harimo bivugwa ko bamanutse no mu mujyi wa Goma. Ariko mu kumanuka kose bamanutse nta mbunda bafite kuko hari abafatiyemo imbunda nyinshi n'ibikoresho. Urumva abo ngabo nabo ni irindi hurizo ryo kubahiga kugira ngo babafate. Muri Nyiragongo rero ayo 20% n'ubundi tujuru bari mu cyerekezo cyerekereza Nyamuragira. Hirya ugana za Tongo. Ariko ibice binini bya Nyiragongo muri parike kuri ubu biragenzurwa na M23. Badashobora gukora ikosa ryo kugira gute ryo kuharekura uko biboneye. Kuko kuharekura uko biboneye egari nanone kugaruka kuko byaborohera nanone kongera kwiyorganiza muri ririya shyamba bikaba byabateza ibibazo. Nuko nguko bihagaze ubwo 20% nayo ubwo barasigara bahangana nayo kugeza igihe bazasafisha cyangwa se gukiriyaringa ririya shyamba ryose. Yego. Reka tunyarukire mu mujyi wa Goma. Twari mu nkengero zaho kugeza amagingo aya ngaya abantu benshi baracyategereje bavuga bati ingabo za SADC izagenda ryari. Makuru turimo dukurura nuko AFC 23 kugeza amagingo aya ngaya iri kubashyiraho igitutu. Ibamereye nabi. Ibabwira iti mugende n'ibyo bapanga byose bari ku gitutu. Iki gitutu gihari gishobora gutuma aba barwanyi cyangwa se izi ngabo zaje kurwanya AFC 23 zatsinzwe. Yego. Bishoboke ko iki cyumweru bashobora kutagenda ku ikindi bakagenda. Rega nibo bikozeho mu bikorwa byabo by'ubugambanyi. Amakuru aravuga ko bamwe baravuga bati barajya mu kigo cya Kigoma muri Tanzania, hariya muri Karagwe. Ariko hakaba hari amakuru avuga ko n'ubundi batazajya mu bihugu byabo. Bashobora kuva hariya muri biriya bigo ngo berekeza Uvira mu bice leta igenzura. Yego, noneho ngo bakajya kuorganiza urundi rugamba. Kuko ngo bashobora kujya bava hariya Kigoma bakanyura mu Burundi bakamanuka. Kandi koko wabonye ko mu nama bakoze bari muri negotiation n'u Rwanda, naho numva bitarakunda kugira ngo banyura ahangaha, ntabwo biracamo. Ntabwo u Rwanda rurabemerera, ari nayo mpamvu iki cyumweru gishobora kurangira. Ni ukuvuga ngo bazagenda umuhanda wose nta ndege bazakoresha kugeza igihe bazagerera muri Tanzania. Ubwo rero baba bagiye Uvira nanone byaba bibyaye ibindi kuko inzika ntago zirarangira uburyo bakubiswe inshuro. Hari ibihugu bimwe na bimwe byigize akaraha kajyahe. Nka Afurika y'Epfo ivuga ati twarakubiswe ariko ntago twabyemera kukubitwa n'inyeshyamba. Yego. Tanzania ivuga ati twarakubiswe amakunguru yaradukubise nkuko bayitaga. Ubwo rero nuvuga ngo baracyakubita agatoki ku kandi paka ngo niba bizabahira nta wamenya. Urugamba ruracyakomeje. Yego. Tujye muri Sud Kivu. Sud Kivu imirwano yose yaberaga murenge abari ku ruhande rwa leta ntago bigeze
batsinda ntago babaye success kubera ko basubijwe inyuma muri axe zose bari bateyemo zose bari bateyemo kugeza amagingo yanga yabasubijwe inyuma. ubwo Mikenke ni amahoro, Biraro mbiri hose ni ukuvuga ngo Biraro mbiri ari kuri Prezero hose hameze neza nta kibazo, ubu ngubu baratuje. Ni nako byagenze muri teritwari ya Masisi. Yego. Masisi naho murabyibuka ko mu gitondo hari imirwano ikaze, yaba Gatoyi yaba muri Ruki yaba hehe, aba Nyatura bita Bazarendo bavanze na FRDC. Ni ukuvuga ngo babaturutse hirya no hino, nabo byarangiye birutse basunika ibirometero nka 3 urenze za Ruki. Yego. Ukugeza amagingo yanga ya mukanya saa 8 bose bahise bafunga sefu ka nta sasu na rimwe riri kuvuga. Ubwo sinzi niba uwo bita Kordo Ndayishimiye niba Rubaya yifuje kuzafata bizakunda akayifata kugeza amagingo yangaya ntawe ubizi. Byaramugoye ku buryo n'iyi saha kwicara akavuga agatekereza ko azafata biriya bice byanze yahahuriye n'urufa gusenya. Kari akanozemo na katrending akavuga ngo kabwira ari umuzarendo uvuga ngo M23 ngo turwane atariko ibintu byo kuturasa mu mutwe gusa uzabireke. Ni atari kwe. Ubu rero ntabwo byoroshye mu by'ukuri. Urebye uko bihagaze muri Rubero nta kibazo kiriyo, baratuje. Urebye nuko nguko bihagaze kugeza amagingo yangaya. Ni ibintu byumvikana ko imirwano ihari, ariko se nta kanunu ka bya biganiro by'idoha byarapfuye burundu cyangwa harimo negociation zo kureba uko impande zombi zazoroshya ibyo zisaba kugira ngo ziganire mu ndavuga ya M23 na leta ya Kongo? Idoha rero Boni abuze delegation ya Kongo ni sara barayitegereje. Se barabuze baburi irenge. Barabizi bazanye bamaneko ngo baje babayobozi ba JR. Bazana maneko barinda imipaka badeje. Bazana hane. Kugeza amagingo yangaya barabanze baravuga bati dukeneye abafata ibyemezo. Kongo rero bategereje abafata ibyemezo nibigitekereza kubo izohereza. Niba President Tshisekedi ubwo ari uzigirayo. Kugeza amagingo yangaya nta uragera gute, nta delegation baroherezeyo kuko abo twavuganaga batubwira ko delegation itaragera. Kugeza amagingo yangaya rero nababandi barahuza bashizeho 5 nabo kugeza uyu munsi ntibasi icyerekezo uko bizagenda, niba bizahera Idoha, niba bizongera bikagaruka muri Afurika. Jusqu'à maintenant nta kintu kiragira gute, nta kintu baramenya. Okay. Reka rero tugushimire kuri aya makuru uduhaye, wakoze cyane. Murakoze cyane. Arakoze mugenzi wacu ku makuru meza aduhaye. Aza ashimangira ayo twababwiraga. Yego. Nuko byifashe. Hanyuma hari umusaza ngo w'imyaka 61 ndetse rwose ngo yasubiye mu gisirikare kugira ngo arwanirire abanyamurenge bavuga ikinyarwanda. Abanyekongo bavuga ikinyarwanda barimo abanyamurenge bicwa umusubirizo abaturage batangiye kwiyemeza. Ariko yari yarabaye umusirikare. Yego. Okay. Yabaye umusirikare wa DRC kuva mu 1996. Aravuga ati urabona ndi umusaza. Tariko nkwiye guhaguruka nakabende mu zabukuru mu kiruko cy'izabukuru. Tariko nkwiye guhaguruka nkarwanirira igihugu cyacu, nkarwanirira abakongomani. Yego.
urumva rero uyu nawe yihuje na AFC kugira ngo yitwa nde yitwa bamwita Sebinama Muhasha Enoch. M23 ikomeje kwaguka iri kugenda yaguka mu buryo bwihuse cyane abifatanya nayo rero ubwo ni iby'agaciro n'abamaze gusobanukirwa uko ibintu bimeze. Ati yavugaga ati nabonye uko igisirikare cya Kongo gikora, ati bwo nari nkirimo nabonaga harimo ibintu by'ivangura. Umva ko nawe atarakishimiye. Ati bagenzi be bamubazaga ko niba ari umunyekongo koko. Uri umunyekongo. Umva rero nuko AFC M23 bakomeje kwikongera imbaraga ziva hirya no hino rwose. Nubwo uyu muntu wavuga ngo afite imyaka myinshi ariko aba bakeneye n'abantu bakuze bafite ibitekerezo nubwo atajya ku rugamba ariko azi ku rugamba rurwanwa. Nibyo niko byifashe. Birumvikana rero ni amakuru atandukanye tugenda tubagezaho hano kuri Bingwa News TV. Yewe hanyuma rero amakuru aba hari kandi y'ingenzi. Ikindi kintu twavugaho ni icyuko impande zombi zikomeje kuryamira amajanja muri Rubero n'ahandi isa yariyo yose hakumvikana imirwano ikomeye. Ikindi ni uruhare rw'Ububiligi bukomeje gushinja u Rwanda. Ya nkuru wayigarukaho ya wa mwambasadrise ntabwo twari twayisoje neza. Wakomeje gushinja u Rwanda ngo ko rwohereza ingabo mu gihugu cya Kongo. Yagize ati Ububiligi ati yavuze ko butazemera nyine ko igihugu cya Kongo cyoherezwamo izindi ngabo. Yavuze ati ntidushobora kwemera ko igihugu cyohereza ingabo zacyo mu kindi gihugu kugira ngo bakigarurire bafate umutungo wacyo. Urumva ko ngo ntabwo twakwemera ko abaturage bababara. Rero yageze araganira na guverineri. Hanyuma ambasadrise cyangwa se ambasaderi ari mwambwe ambasadrise rirakoreshwa. Yego. Yashimangiye byimaze rero ko ngo Ububiligi buzaharanira ubusugire bwa DRC. Avuga ati igihugu cyacu cyabaye ku isonga mu kwamagana ibyo bikorwa. Ati ndetse no gusabira amahanga ibihano. Ubwo se amahanga yavugaga naye basaba ibihano s'u Rwanda. Jewe rero uko mbibona buri ruhande rwose rukora ibintu rurita. Urumva buri ruhande ruritaka cyane cyane ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi iyo bigeze imbere ya Kongo birababwira tuzabafasha, tugiye kubafasha mu kugarura amahoro, mu kubasubiza ubusugire. Ariko se uretse gukomeza kugira ngo bashukashuke barebe ko Kongo bakomeza kwisahura cyane ibyo ngibyo kuko hari ibikorwa bigaragara. Ububiligi bukomeje gufasha Kongo mu kwitera ingabo mu bitugu ariko pana mu kugarura amahoro. Ndavuga mu kugarura amahoro naho mu kongera imirwano ho bari mu bazi imbere. Bigize bagashoza ntambara. Cyane cyane twaribonye drone zabo zimwe zanarashwe rwose zarasiwe Warikare. Urumva icyo nicyo kimenyetso kigaragaza yuko baje gutera inkunga mu kwatsa umuriro. Yego. Mirongo y'urugamba. Umuriro basize bakije w'ivangura ry'amoko muri aka karere waje guhindukamo umuriro wundi w'ubwicanyi. Ubwo rero baracyakomeza cyane, baracyakomeza kandi u Rwanda rwo ntirukigendera kuri ibyo. U Rwanda ntirukigendera mu macakubiri. Ibyo ni bya kera
kandi nta nubwo rutewe ubwoba n'igitutu cy'abakoloni si byose muri aka karere k'ibiyaga bigari nguko ko byifashe niyo makuru yarahari niyo makuru twari dufite kugira ngo tuyabagezeho aya makuru rero yacu ushobora gutanga igitekerezo ukatwandikira igitekerezo cyawe turacyakira niba ufite n'andi makuru watwunganira dukeneye inyunganizi dukeneye kandi no kuba twahanwa bitewe n'ikintu wumvise twavuze kitari cyo babyita gukosorwa inyunganirize rero yawe niyo tuba dushaka hano hanyuma udusigire comment kandi ugiye uduha like dukunde nyamuneka ukore na share ibiganiro byacu bigere ku bantu bose yego tugiye kwerekeza ku musozo w'ikiganiro twari twabateguriye reka dushimire mugenzi wacu Patrick Maisha waduhaye inyunganizi muri iki kiganiro dushimire kandi Shukuru wari ku buhanga bw'ibyuma reka kandi ngushimire Samu wakoze cyane akoze nawe nanjye Boni Buranga reka tubifurize gukomeza kunogerwa n'ibiganiro tubagezaho hano kuri Bingwa News TV.